Ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muherereye ku imitima yanyu imeze fresh and clean kama kawa. Ibisanzwe ingini Chris Rwanda updates kabisa tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Nshimira cyane bikuye ku mushaha abantu batandukanye bamaze gukora subscribe basaga 300. Niba utarakora subscribe nyaboneka urimo uracikwa n'amakuru kuko stories ni nyinshi cyane kabisa. Ndafatanya n'abafana Lionel Messi kwishimira intsinzi ya Ballo d'Or ya gatandatu amaze guhabwa ije isanga Ballo d'Or ya 5 yaramaze kwibikaho muri rusange. Niyo nkuru tugiye kuba tugarukaho mu kanya gatoya cyane. Kora subscribe hanyuma uje unaduhereza igitekerezo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bimera neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma ingini Chris Rwanda update twihuse cyane ngera ku mugoroba washize nibwo byabaye ibirori bikomeye cyane hariya mu mujyi wa Catalonia kabisa. Ubwo Lionel Messi yashimye cyane inzobere mu mupira w'amaguru zirimo abakinnyi, abatoza n'abanyamakuru bamuhundagajeho amajwi bikaba bimufashije kwegukana Ballo d'Or muri uyu mwaka 2019. Yabaye ya gatandatu yegukanye nk'umukinnyi, akaba anakoze amateka yo kuba ariwe wa mbere ubikoze mu mateka y'umupira w'amaguru mu isi. Lionel Messi akaba yaragize umwaka mwiza ku giti cye nubwo ikipe ya FC Barcelona Argentina zitahiriwe cyane ku ruhando mpuzamahanga. Akaba yambitswe iri kamba muri 2019 higitse Virgil van Dijk wamukurikiye na Cristiano Ronaldo wabaye wa gatatu. Mu mwaka w'imikino wa 2019 na 2018 birumvikana Messi yatwaye igikombe cya shampiyona muri Espagne na Liga ku nshuro ya 10. Yatsinze ibitego 36 muri shampiyona, atsinda ibitego 12 muri UEFA Champions League. Yahetse FC Barcelona igera muri kimwe cya kabiri cya Champions League, ndetse yanafashije igihugu cya Argentina kugera muri kimwe cya kabiri cya Copa America. Ni ibigwi muri shampiyona ya 2018 ndetse na 2019 birumvikana ibyo ni ibigwi Lionel Messi yabaje kuba yageraho mu mwaka w'imikino ushize. Kandi Messi yatowe nk'umukinnyi w'umwaka muri La Liga, ahabwa urukweto rwa zahabu nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi i Burayi, nahawe n'igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi FIFA The Best 2019 cyangwa se 2019. Igihembo cya Ballo d'Or gitangwa n'ikinyamakuru cya France Football gikorera mu Bufaransa, kikaba gikundwa n'abakinnyi kurusha ibindi bihembo byose bitangwa mu mupira w'amaguru. Uretse Messi wegukanye Ballo d'Or mu bagabo mu bagore, Megan Rapinoe niwe mu wegukanye umupira wa zahabu. Umunyezamu w'umwaka wabaye Alison Becker, mu gihe umukinnyi muto witwaye neza kurusha abandi yabaye Mathis de Ligt wa Juventus. Umunyasenegal Sadio Mane waje ku mwanya wa 4, niwe munyafrika waje hafi. Mohamed Salah yabaye wa 5, mu gihe Kylian Mbappe yabaye wa 6. Umunyakroatia Luka Modric niwe wari ubitse Ballo d'Or y'umwaka ushize. Messi yatwaye Ballo d'Or ya mbere muri 2019. Nukuvuga ngo Messi yatwaye Ballo d'Or ya mbere muri 2019 mu myaka 10 ishize, amaze gutwaramo Ballo d'Or 6, bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakinnyi batwaye Ballo d'Or nyinshi mu isi. Akaba akurikirwa na Cristiano Ronaldo ufite Ballo d'Or 5. Ngayo nguko uko bihagaze, ngira ngo niko byabashe kuba bigenda. Abantu bagiye bavuga amagambo menshi agiye atandukanye bati Messi ntago yarabikwiriye, abandi bakavuga ati ni Ronaldo wari ubikwiriye. Gusa nta kintu tuba twahindura, gusa judgment z'abafana ziba zikenewe nanone, ariko ntacyo bahindura. Ariko tugendeye wenda ku bikorwa bigaragara ko witwa Cristiano Ronaldo uyu mwaka nta kintu yakoze, cyane ko yagiye asimbura ajya mu kibuga asimbuye. Ngira ngo byabaye kuri match imwe ya Juventus, sinzi ikipe byari byahuye, ariko yabashe kuba asimburwa n'uwitwa Paulo Dybala, niwe wabashe kuba musimbura itanatsinda n'igitego. So bigaragara ko witwa Cristiano Ronaldo uyu mwaka nta kintu yakoze kandi gihambaye kabisa. Reka nizere ko mwese mumeze fresh sana. Niba ubyumva ukundi kabisa siga comment section aho ngaho kabisa, hanyuma unatange n'igitekerezo birumvikana, hanyuma ukore na subscription, urumva subscribe kabisa kugira ngo yandikishe mu banyamuryango ba Chris Rwanda update. Mugire ibihe byiza cyane mwese.